Jariro witongi magi egwenge mamudhure kachungod bura makabete mano kaunti ma Kiambu ikini mamach nyomuoch egwenge gotieno ma piny orugodo kawuono. Karora gi jodak magweng no chenro mar nego majno ne ogore Luanda. Komanda mar obila makabete Peter Kimodho bende ojiwo jodak mondo obed kod horuok ikini manonro dhi nyime mar fwenyo gino mane nyalo kelo mach makamano. Ringre jariogo oter e kar kano ringre ma Kikuyu kirito chenro mar bero. Sasa watu wawili walikuwa pale ndani, ambaye mmoja ni kijana ya mzee mwenye hiyo mboma na msichana mwenye mpaka saa hizi tunajaribu kutafuta alikuwa ni nani. So tunaomba wananchi watulie, tuendelee na uchunguzi maana hatua imechukuliwa. I think ni mashamba venye ilikuwa imegawa, but they need to come in and then to make sure that anything that happens, it's easy. People will be saved and buildings will be also saved so that tuta save watu. So county government, I urge you guys to come, mtengeneze hizi barabara. Jana alikuwa okolewe, lakini kabla hajaokolewa akarudi nyuma kidogo aokoe msichana. Sasa moto ikawa kubwa sana.